Assalamu alaikum, katalıcılar, körücüler. Mına bugün Kızılkaya maşina bazarına keldik tuğanlar. Şu yerde özümüz жақсы akan maşinesinden başladık mına. İşen iştü. 500'den işen iştü maşina. Buna Lanos, şu Lanos satılат туғандар. Açık ele айтып koyады, тіші краска болған жақында. Краска болды, bir қатар ремонттан шығып, мотор коробкалар бүт қаратып қойдыңыз да? Зыңқ болды, чотче болды. Вариант бар алмашу жолдары. Қысқасы көп нәрселерге варианттар бар. Чала өресіздер туғандар мына. Видеоның башында сіздерге көргөздім. Басыны степке дағы алмашу жолдары бар. Басын айтып қойың. Орташа бас. 220 000 сом kemi var. Номер 70-52-89. Şu номерлерге чала өресіздер мына. Айлантыр bir қатар көргөзейін. Чек-чеп сонун болып тұрат мына. Машинеч. Енді мына салонды көрсетіп кетейін, жүріңіздер. Мынакей. Мына ішкі көрініштерін қараңыздар. Қадамжай шаарда жүрген машина бұл. Таза. Шаардын içinde тегиз жолдордо şu ертеменен ишке барып тоқтатып қойып keçinde çıkıp aydap ketip şunday. Taksi, maksi şunday emelerde жүрген emez bu maşinaç. Okey. Gördünüzler. Özünüz atınız da, özünün adı da sıra alğanlarga ötkörü beret mınakey. 97 жылы çıkarılgan. Şuğa çala öresler. Sizlerge дағы bir жарнаманы таап койдум мына. Мен азыр Кадамжай району Абдусамат айылын билесиздер. Арканын үстүндөгү жаңы айылдар кылып жатат го. Ошол жердемин. Ушул жерде 15 сотук жер сатылат экен туугандар. Китепте бардыгы чийилген, көрсөтүлгөн. 15 сотук жер. Документтер бүт бары жайында. Ошол темиз семен забор турбайбы? Ошодон бир жака 30 сотук бирөөнүн жери, адан кийинки жер сиздердин жериңиздер болот. Баасы 2 миллион сом кеми бар. Сүйлөшүү жолдору бар мына. Мына забордон нарып коштоңуздар тосулган уже. Бул жагыга сиздер тосуп алсаңыздар теп-тегиз жер мына. Теп-тегиз жер. Бул жагы базарга жакын. Мына сиздерге базарды көрсөтөйүн мына. Как раз бүгүн жума күн. Мына жума базар. Базарга жакын. Бул жагында мектеп жакын, садик жакын, суу. Мына үйдөн чыгыптыр. 30 метрден суу чыкты дейт. Мынакей төмөндөгү телефон номерлерге чалыңыздар, алып коюңуздар жер издегендер. Nasip kılsın. Mınakey dostlar, эми şunday bir koroz maşinelerini aldığa kep kaldık mına. Honda Accord. Birinci выпуск. Biraz basın көрсөтөйүн. 300 000 сом kemi бар. Алмашпайсыз. Только satış керек, ha? Болду. Жылы 2000 жылы чыгарылган, мына 72 менен 71 00 52 номери. 300 000 kemi бар. Mekanika. Mına içki görünüşleri. Karabka motorları жақсы, ha? Bu қақта жүрген aka. Өзүбүздөн экен мынакей Кадамжай району. О, жана кое бериңиз. Бул жагы да көрүнүшү. Бул жагыдан алып ичинде көрсөтөм сиздерге. Окей. Бул тапкан окшойт. Негизи пышык машинелер, ha? Бул жакчы. Сизге караштыбы? Мында кошуп кое берели майлы. Мунун жанында бул дагы эмблема Honda деп турат, бирок мынодон дагы биринчи чыккан окшойт бул. 90-жылы чыгарылган экен мына. Сена 550 000 дейт го, Адашып кетпедиби? Машалла. Коюңуздар, окуп кет. 550 000 экен достор. Bu bayağı kanat çıkartı etti. Uçat okşaydı. Da mınday oldu. Tuğanlar mına emi Nexia 2 үлгүсүндөгү машинаны көргөзүп кетейин. Мына жылтырап турат. Негизи ушундай светтагы богатый свет, кымбат көрүнөт. Караңыздар, азыр салонду көрсөтүп кетейин. Бисмиллахиррахманиррахим деп мына. Nexia 2 мына акабызам квастыраса ичип утат экен, коюп алып. Андан кийин мына ички көрүнүштөрү өтө жакшы. Ички көрүнүшү, андан кийин объему 1.5. Демек простой мотор. Простой моторлор негизи жакшы жүрөтчү. Басын канча десем?
300 ming kami бар ekan. Almashuv yo'llari büt almashuv yo'llari бар. Buna 507 27 19 85 telefon nomerleriga chalaverasizlar. Ochiqni ayting, nima kamchiligi bor? Buna o'qdingizlar, ha? Yo'q. Toza. Ama farani qarangizlar, buna top-toza ekan mashinalar dag'ichi. Dadil ekan mashina. Titan diskalar. Ayıbı yo'q bunaga mana. Yaxshi mashina ekan, chalingizlar, olingizlar, Nexia qiziqqanlar. Almashuv yo'llari bor ekan buni. Ko'raverasizlar. Buna qarangizlar, bu yerda dag'i bir talpa yurib o'tgan. Qarangizlar, chota. Yaxshilar aka, assalomu alaykum. Qiziqib qoptir akalarim. Qandaysizlar? Salomatsiz. Men ko'ptashib turib olaverayim detasizlarmi? Yaxshi. İşlerge iyilik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlashaveringizlar. Yaxshimisizlar? Qancha datasiz? Oqsar uni. 290. Koreyskiy va? Bir объем. 08 koreyskiy 290 ming kam. Oqsoqol qancha asir otasan? 200 ha, yaxshi. Mana motorlar ochib qo'yib tur. 290 ming. Mana nomerga chalaverasizlar mana. Taqsirga biz amazmoz qo'ldan kelishi. Mashina toza ekan, koreyskiy. 300 ming 300 dedingiz ha? 290 kemi bor ham 300 ekanda. Kemi bor. Hozir oqsoqol oldimizda 200 mingdan so'rab boshladi ham bunday. Yaxshi ham bor, so'ragan aybi yo'q deydi-ku. Mana mayli sodangizlar ber, сөйләшәвеringizlar. Ham kelingizlar ham qizlikada bu jalangala bu Matiz Lanos'la tartib jibirib deb bunda o'ziz legendalarda ham tartib qo'yilgan. Qarasangizlar, oti o'chib bo'lgan mashinalar mana. Mana shu ikinci markani tam berishingiz kerak, tamam tuğanlar, qarangizlar. Yo'ldordan bayag'i Korolevasida, Koroli shularda. Shu Mercedes boshlaylikchi. Yaxshi ekan ko'rinishi. 1994 bo'lgan 250 ming mana. Y 220 ekan. 552 mingdan 16 degan telefon nomerida ekan bunaki. Pilta motor bu da, assalomu alaykum. Pilta motor ha? Avtomat коробка ekan. Объем 2 pilta ekan mana. Qarangizlar. Avtomat коробка mana. Turib Mercedes ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb, legenda da bu qarasangizlar. Qancha otasizmi do'st? Ya 250 deb turadi, yozib turadi. Almashuv yo'llari bormi? Bor. Almashuv yo'llari bor ekan buni. Mol, ot, jilqi, qo'chqorlar but ko'rdingizlar mana azamat. Bu yigit ham o'zi chavandas yigit o'xshaydi, ot minib yurgan. Almashavuz deydi mana. Arqon ko'rinishdan ko'rsatayin. Mana yaxshi qo'rozloy mashina ekan. Chek cheganchi. Bo'ldi, yigit telefon nomer qilib qo'ydim. Bu joy ham sizga qarashdimi? Buna qarasangizlar, Kurtoylar mine turgan mana mana. Derski yurgan akalarim mine turgan mana. BMW kelib qolibdir. Sena 550 ming ekan ha? Men sында бар qanday negativ so'zlarni yozmay, birinchi ichine yaxshi o'ylaningizlar ha. Men dele bunday odam bolasiman, osmondan tushgan emasmen, bayana qiyin emas, o'shondan mana shu markani yaxshi bilib yetgan, tushunmagan kommentariyaga yoza ketingizlar. Ne marka ekanini-chi. Shunday qilingizlar. Mana shu mashina. Shunlar jonda mana Honda Accord. Shu mashinada kelibdir. Mana Akkordga qiziqqanlar. Ko'rdingizlar. Dadil bo'lib turadi. Yo'q. Bunday diskalarini biraz juvib neti bozorga olib kelganda bunda qarab turib qaytib olib kelsangizlar, mana Uchqo'rg'onlik o'zbek akalaringizdan o'rganingizlar bunda. Aytsa qapa olasizlar bunda. Jiltiratib, mehnat qilib turib olib kelsangizlar, tur aytamiz-mi? Turu dedi, balonni qarang. Shunday mashina shu vid buzutadi. Ozmaz bir shotkalab turib, aqran haydab kelsangizlar. Qalpoqlarni qo'yib, biznikilar barishni olib kelib, mana nomerga chalaverasizlar mana. Egasi ko'rgan, jindanmangizlar. Договорная цена dedi. Примерно qancha demişlar? 500 dan jo'g'ori. Yo'q, 500 dan. Bu o'ta sassa emas, yaxshi. 500 ga jetmaydi ha? Yo'q, 500 ga jetmaydi. Qisqasi basini yozib olibdir. Bunaki. Toyota gibrid ekan buni, qarangizlar. Esi jo'q ekan, biroq basindagi
жазып коюп туруп, ошондой болсо да кимгедир кызыктуу болушу мүмкүн. Мына телефон номерлорго чала бересиздер. Себеби машина таза, жакшы машина экен, мына караңыздар. Мына. Ушунун эле жанында мына Golf тройка. Канчада атасыздар? 250 миң экен. 222 менен 12-12-02 экен. Номери дагы оңой. Мына 12-12-02. 220 миң 1.8 объем экен. Алды. Тап-таза экен мына. Краска кылдыңыздарбы? Полировка, мындай таза жүргөн машина экен, караңыздар. Golf кызыкты. Ушунун эле жанында мына Matiz 1. Шефтеп акаларыбыздан ушунда чакырды. Колдон келген кызмат мен. Бүгүн чисто сиздер үчүн кызмат. Качпайбыз. 135 миң экен мына. Арзан машина издегендер. 551 22 67 07 номерине чалыңыздар. Мынакей. Бул красавканы сушсуздар, а? Какайтып алып чыгыпты, карасаңыздар. Bir cuma murun kraska болуптур мына, көк түсті. Аркаларында тартып койсоңуз. Болду. Тап-таза. Эгесем үйрөттүп мына. Кайда ачты. Арттарына тартып коебуз деп мына. Ичи дагы. Вообще тазалапсыздар, молодец, Жытты караңыздар, жыттуу. Мына. Полный бияктарга деле краскалап, даяр кылып ачып коюп турган мына, витринага койгондор. Чатты. 135 миң. Кеми бар. Бирок мына акчага сатыш керек бул, а? Болду, варианттар жок. Ушул номерге чала бересиздер. Мына номер көрсөтүп коеюн. Мынакей. Болду, ишиңиздерге ийгилик. Бизде көп акелерибиз мындай лассетиге да кызыккандар көп. Мына оппак түстө караңыздар. Какайтып, чекчейтип, жылт кылып алып келиптир. Басын канчада атасыз акалар? Assalomu alaykum. 300 миң кеми бар экен, мына номерге чаласыздар. Мынакей 1.6 объем 2003 экен. 300 миң кеми бар экен мына. Жактары дагы жылтырап турат мына лассет. Шедерский машина экенчи. Мынакей. Mercedes Benz мына E классын алдыга келдик. Канчада атасыз басына? Жакмас экен мына. Кызыккандар болсо мына номерге чаласыздар. Обмен интересует дейт мына. Обмен бар экен. 2.6 объем экен, 2003 экен мына. Чала бересиздер кызыккандар. Автомат коробка экен мына. Тап коюптур. Автомат коробка. Мынакей. Жаңылыктар. Ошондой эле базарга азыраак портерлер келиптир. Бизде көбүнчө ушул машиналардагы өтө чоң роль ойнойт мына. Портерге кызыккандар үчүн тартып көргөзүп кетебиз мына. 1997 жылы чыгарылган экен мына 501 менен 72 35 10. Портер кимиңиздердики? Çalgıça уже вакыт кетет да. 1, 2, 3 эле портер кептир ма. Аксакал канчада атасыз? Ассаламу алейкум. Канчада атасыз портерди? Пулуна? Пулу канча пулу? 420 кам бар. 420 миң кеми бар экен мына портердин. Арканын көрүнүштөрү мындай экен. Бул баягы Россиядан келген портерлер экен. Bir döngölöktü. Aka sizdeki mi bulacak? Çıkarttı. No porter. Özünün porterden eken buna. Üçüyle porter yaptır. Assalamu alaikum. Kaç adet porterde? Porterde 650'de koydum. 650 ha? Telefon numara o? Şul porter. Tamam yazıp koyuptur 650 ming de buna. Telefon numara yazdık. İşte gel bulacağız. Porter deyt buna. 650 ming ekan. Bunun canında labo var ekan. Qancha dodat ekan? Bunu 300 qancha dedi? Qancha dedi? 300 kam var. Nomerlerge çalaslar.
300 ming kemi бар екен мына. Лабо сұрағандар, мына портер сұраған әкелер, мына лайктан басып бір қолдап комментарий жақсы ой пікір қалдырып қойыңыздар. Бұл жағада салон түшіп аткен, эми бары ушул екен, башқа портерлер бізде түштен кейін келет да. Түшкө қарап келет. Мынакей. Қатталып лайктан басып қолдап қойыңыздар.